M23 rero benshi muzi nka M23 ikabikomeje kuri koroza hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ariko noneho ikibazo kikaba gifashe intera aho bavuga ko bashaka guhangana n'abarundi nubwo Kongo ikirimo, bakavuga bagande. Ese byifashe bitereka turebe uko uburundi bwajemo. M23 ikabivuga iti igiye kurasa ahantu hose, ngo hari guturuka drone zirasa kuko bamenye ko ngo zagurukira mu Burundi, ahandi ngo zahagurukiraga Kisangani. Reka turebe rero ibyo tugiye kwibanda hariko ni ubusesenguzi bw'abantu ubona buba bubogamye, ukibaza uti kuki ubusesenguzi bw'abantu bubogamira uruhande rumwe. Abanyarwanda nta kuri dufite, ahantu hose hanze wakwibaza tubonwa gute. Tuve muri uko guhangamira ku ruhande rumwe, none turebe uko ikibazo giteye, kuko kiriya kibazo byanze bikunze umugani kizaba icy'akarere. Hari igihe ureba ubusesenguzi bw'abanyarwanda ibyo bavuga kuri M23 ugaseka gusa ukumva, kuko waba uri umunyarwanda uwo waba uri wese, uruhande waba uriho rwose, hanze uko batubona nk'abanyarwanda batubona nk'ababeshyi, indyarya, abantu badakunda amahoro, niyo sura ubu ngubu abanyarwanda bafite hirya no hino ku isi. Nimba ujya ngo ntabeshya ubaze, cyane cyane mu bihugu byo hanze kure, mu Burayi, muri za Amerika, za Canada, za Australia, aho hose badufata nk'abantu babeshyi bateza intambara, bateza ibibazo. None rero iyo ubonye ubusesenguzi bw'abantu bavuga kuri M23 n'intambara muri Kongo n'u Burundi, uhita wibaza ese aba bantu bazi ukuri, bavuga ukuri, bakunda ukuri, bikagutangaza. Kangwa urugero, hari umuntu abonye avuga ati M23 iri mu biganiro na Kongo i Doha. Ngiyo ni M23 iri mu biganiro na Kongo i Doha. Ngo noneho ngo Kongo nayo ikaba mu biganiro n'u Rwanda i Washington. Agahita ambwira akavuga ko ibyo bintu ari ibintu bibiri bitandukanye. Noneho ukibaza uti ese u Rwanda niba ruza hanze rukemera ko rufatanya na M23 bakabyemeza hirya no hino, nk'uwo muntu abasesengura iki kabisa? Ntaho basesenguza babasesengura iki? Ahubwo icyo turi kubona M23, icyo tuzi twese nuko iyo iza kugenda ikarwanya FDLR, kuko FDLR ariyo yasize ikoze jenoside mu Rwanda. Wibuke cya gitabo nanditse uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kiriya gitabo kivugamo neza uko M23 nyuma yaje kuza, noneho na za FDLR zihari. Wa mugani kuki FDLR yamaze iyo myaka yose iri hariya na za MONUSCO, nuko nyine ikibazo cyayo nticyahagurukiwe ngo gikemurwe hakiri kare, niho hashibutsemo za M23. None ubu bikaba bibaye urusobe. Kubera iki? Kubera ko FDLR ntabwo yitaweho ngo irandurwe koko n'imizi, ahubwo abantu bahugiye mu bindi. Ibyo ntubimbaze, nicyo kigaragara, niko kuri. Kuko iyo hawe ubushake bukomeye bwo kurandura FDLR yariko yararandutse kera, ahubwo abantu bahugiye mu bindi, noneho bibuka ibitereko byasheje. M23 ubu ngubu iri kuvuga iti, urumva ko yavuye ngo za Uvira, ubundi bakavuga ngo yasubiyeyo, ngo byagenze gute? Yamenye ko abayirasa bakoresha ama drones, bavuga ngo Kisangani, bakava i Bujumbura. None rero ukuntu ikibazo kimeze, M23 ngo yarashe Kisangani ku kibuga cy'indege kugira ngo batongera kubona abatera baturutse. Noneho bakavuga bati twamenye yuko n'u Burundi naho hagukira drone ziza kuturasa, ngo M23 irashaka kurasa ikibuga cy'indege cy'Ibujumbura. None abarundi nabo bakavuga bakavuga bati no, muramutse murashe ikibuga cyacu cy'indege cya Bujumbura, natwe turahita turasa mu Rwanda. Urumva ko niba ramuka barasa mu Rwanda irabibaye intambara y'akarere. Noneho bakavuga bati Burundi buri gutabaza Tanzania, bwabwiye Tanzania ngo mwitegure, kuko niba ramuka baduteye igitero hariya ku kibuga cy'indege, natwe tuzahita tubarasaho hariya Kigali. Kandi urumva ko nurasa Kigali byanze bikunze umuriro uzaka. Kandi narakubwiye nakoze video ivuga uti abarundi, president wabo Ndayishimiye avuga ko ngo yakubise inkotanyi ngazizi neza. Narabwiye abarundi haramutse hatajemo abakongomani, ntihazemo abatanzania, ntihazemo za Amerika, Uburundi ntabwo bwarwana n'u Rwanda. Aho niho nemeranywa n'uwo musesenguzi avugaga ko Uburundi butajya mu bitsi n'u Rwanda. Ibyo turabyemeranywa, kuko Uburundi na kera na mbere ibi byose ntabwo bwavugaga ku Rwanda, ariko ukuntu bwaje gutangira kuvuga ku Rwanda ni ukuvuga ngo ni wa wundi uhagarikiwe n'ingona cyangwa n'ingwe uvoma. Bararebye baravuga bati dufite Amerika irimo iradusunika, ntibamenye ko Amerika irimo irabongoza, irimo irabasheta kugira ngo
babagire nka Ukraine nk'uko bagize Ukraine, bajye mu ntambara noneho barebe imbaraga z'u Rwanda zingana gute. Nicyo bigamije. Ibyo bintu nabyo by'abasesenguzi bo mu Rwanda bibeshya bakavuga bati M23 iri ukwayo n'u Rwanda rukaba ukwayo, noneho u Rwanda rukaza rukabinyomoza rukabyemeza. Wabonye Matilde uriya ambasaderi wo mu Rwanda muri Amerika yarabyemeje, uriya Colonel Nanga nawe arabyemeza, biyemeza ko bafatanye na M23. Kubitandukanya rero ni ukuvuga ngo ahubwo uba wigiza nkana. Kukiza abantu babeshya ntibavugisha ukuri, nuko nta kuri kuturimo. Iyi ntambara ni iterika by'akarere, ntago dushaka ko yitura hejuru y'abantu ngo abantu babone ibintu biri kubitura hejuru nk'ibyabaye 94. Abantu bagomba kumenya ntibabeshywe kubera ko abantu bagoreka ibintu uko bimeze. Ibyo bintu rero ni ukuvuga ngo Uburundi ngo kera bwarwaniraga iwabo. Ikibazo cy'Uburundi na M23 uko kimeze, Uburundi butari bwinjiramo ngo bwarwananaga na ziriya za Red Tabara barwanira iwabo, ariko ubu ngubu noneho ngo baragenda bakajya no muri Kongo ngo baje kumara iki. Akaba ariyo mpamvu rero ngo bikurira icyo kibazo bagomba kubyakira n'amaboko yombi niba M23 iramutse iteye ibisasu ikarasa ikigo cy'indege cya Bujumbura. Ibi rero bivuze ko igiye guhita intambara y'akarere nk'uko nabikubwiye. Noneho niba ramuka bibeshye M23 ngo yo iravuga iti tuzarasa icyo kigo cy'indege, noneho abarundi bakavuga bati ntago twe tuzavuga ko ari M23 yaturashe, tuzavuga ko ari u Rwanda. Icyo gihe natwe tuzahita turasa u Rwanda. Urumva ko izabaye intambara y'ibihugu aho kuba intambara ya M23 na Kongo cyangwa n'u Burundi. None rero urabibona ute ibintu ko bari kubisunika kugira ngo bijye mu bikorwa? Icyo nakubwira cyo nuko Amerika ikomeje kubwira u Rwanda ngo dore ukuntu bimeze, ngo M23 yanze gushyira imbunda hasi. Nakubwiye ko yaba u Rwanda yaba Kongo basinya amasezerano ntibishobora gukunda, kuko hari abantu ibihumbi bagifite imbunda bakiri mu mashyamba batavuyeyo. Abantu ntabwo ushobora kubabwira ngo bahagarike. Hari FDLR ku ruhande rumwe, hakaba M23, hakaba za Kongo, hakaba Burundi. Ahubwo urumva ko nakavuyo kagiye kubera muri la Kongo kugira ngo intambara ibone yarangira. None rero bimeze gute? Niba Kisekedi yirwa mu buri Amerika avuga ati muvano bari abantu dore biri kuva i Kigali biri kuva mu Rwanda, kuko niko bimeze, ntago ari ibintu by'ibanga. Abantu bose barabizi hanze ko Kisekedi Ndayishimiye biri bavuga ko ari u Rwanda ruri mu ntambara. Ntago bakibara M23 nk'uwo muntu uvuga ngo M23 itandukanye n'u Rwanda. Nkubwira uko Bandayishimiye babifata nuko ba Kisekedi babifata. Kujya hanze rukabeshya abanyarwanda ugatandukanya ibintu, kandi noneho ba nyir'ubwite hanze ibintu bigaragara ku mateleviziyo hirya no hino. Sinzi ukuntu abanyarwanda abantu bo mu Rwanda batekereza. Kuki nta kuri tugira muri twebwe abanyarwanda kabisa kwera? Ibyo ni ibintu bibabaza kandi bizakurikirana, bizagira ikibazo gikomeye cyane ku banyarwanda, kuko uzareba ukuntu abakongomani bafasha abanyarwanda, abarundi basigaye bafite abanyarwanda, abatanzania, abagande burana bwo nuko bacitse abanyakenya hirya no hino bose. Iyo uganira n'abantu b'abanyarwanda uri umunyarwanda barakubaza kuki muteza ibibazo, kuki muteza ibibazo, ukumva koko ibi bintu ni ukubera iki kwera. Noneho abo basengura bose kandi abanyarwanda bose bagaceceka, ukabona ngo yego ngo uri umuntu uzi gusesengura ngo ufite hari ibintu reba ugaseka ukavuga ati ibi bintu bizakurikira abanyarwanda ntibazi ibyo ari byo. Nuva kuba twanzwe n'isi yose ahantu hose, aho unyuze hose, wa munyarwanda ufite ikibazo na Kongo, bimeze gute? Kandi wenda ushakira n'akarere amahoro. Dore ikibazo roho kiri abantu batabona nuko bibabaje cyane, birababaje cyane kubona umuntu nka Kisekedi ajya gupfukamira umuzungu kugira ngo amufashe aho abirabura bakumvikanye. Ikibazo kiri hehe rero? Ikibazo kiri ahangaha. Ni ukuvuga Kisekedi w'umunyafurika arimo arapfukamira wa muzungu wateje ikibazo, wari kumwe n'u Rwanda kera, ari umunyamerika, u Rwanda rukiri ku ibere, noneho u Rwanda barugaragariza ko bari inshuti bari kumwe, noneho barangiza bakigarika u Rwanda bagashyira Kisekedi ku ibere. Kisekedi akaba ari gutakamba abwira abazungu ngo munyivunire u Rwanda. Uru Rwanda erwo rwakoreshejwe mu bihe bya kera, noneho wa muzungu umwe wakoresheje u Rwanda ararwivunnye, yimitse Kisekedi, nawe imyaka nishira azamwivuna, noneho twebwe abirabura ari twe dusigara mu kaga. Ibaze akaga kayo. M23 n'abanyafrika, abarundi n'abanyafrika, abakongomani n'abanyafrika, abanyarwanda n'abanyafrika, twese noneho bari kumarana ari abanyafrika muri kara karere ku nyungu z'umuzungu. Nubwo Kisekedi yakwibeshya ngo bari kumwe nawe bari kumufasha, ejo yari u Rwanda
ejo bundi niwe, kuko Kisekedi namara kubaha ibyo bashaka byose, wenda bakavuga ati ngari kwivanaho u Rwanda n'ibindi byose biri inyuma, niwe bazivuna. Imana tugira nuko nyine wenda ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri buzaba bwarashoje, noneho Kongo ikazagira amahoro, kandi Afurika ntishobora kubohoka Kongo idafite amahoro. Ibyo ni ibintu abantu batazi, naho basesengura bagira gute hirya no hino bamenye ko Afurika dukurikije ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri, ubwo ubwoko bwa Yuda buzahura n'ubwoko 10 bwa buri muri Afurika bagomba guhura, ari uko ikibazo cya Kongo cyabonewe umuti, bafite amahoro. Akaba ariyo mpamvu Amerika, kubera ko nta mabuye nta gaciro ifite cyane, amafaranga yabo bari kugwa, bakira ibyo Kisekedi azabaha bihuse, kugira ngo basahurire mu nduru mu gihe bakiri kurwana, no bavanemo ibyo bazagurisha, noneho babone akayabo k'amafaranga azava mu mabuye yo muri Kongo n'ibikoresho bashaka gukoramo, bakumire Abashinwa, bakumire n'ibindi bihugu byose bishaka kujyayo. Noneho kubera ko wenda n'u Rwanda, urabona perezida w'u Rwanda ejo bundi muri amushyikirano yaravuze ngo ibintu biva hariya bagashaka ko tubibohereza, nk'abo basesenguzi mbabwire ibyo perezida ubwo aba yivugiye, akavuga ngo ibyo bintu biva Kongo bikanyura iwacu. Abo bantu yavugaga ni Abanyamerika, bakadutegeka ko tugomba kubyohereza nta kintu na kimwe tuvanyeho. Yaravuze no, ntibishoboka ko harigomba kugira ibisigara. Ibyo urumva ko rero ni ibintu biba biri hanze, abantu basesengura rero baca ibintu ku ruhande, bashatse bajya babyihorera. Urumva rero ko icyo kibazo cya muri Kongo ni ikibazo cy'Abanyafurika bari kumarana, bicana ku nyungu z'abazungu, nta wundi mumaro bizamara, ahubwo bizagira ingaruka zikomeye z'imyaka amajana n'amajana ku bazakomoka muri ibi bihugu, yaba Kongo, yaba Burundi, yaba Tanzania, yaba u Rwanda. Ibaze nawe, abantu baramarana, ibihugu biri kure biboshya byibereye kure, nta n'umwe urwanya. Banyarwanda, Bakongomani, Barundi, Batanzania, Baganda, mwese mukanguke mumenye ko umwanzi wanyu ari umwe ushaka kumumarana. Numara kwisobanura ibyo bintu rero nibwo uzajya ukora ubusesenguzi butabogamye. Nkaba mbashimiye rero twabanye, mbere yo gusohokamo ukandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, ko tuzi neza ko munyotewe ukuri. Wandikemo icyo utekereza, ese iriya ntambara muri Kongo urashyigikiye, ibyo M23 ikora urabishyigikiye, za FDL kuki zitaranduka, byagenze gute, kuki Burundi bwajemo, Kongo guha amabuye yayo Amerika ku buntu kugira ngo ibibazo babwire ngo birakemutse, atari ko bishobora gukemuka. Ibyo bintu bitekereza iki? Andikamo turebe niba koko ukunda ukuri, urebe utubwire umuti wa kira kibazo. Nkaba mbashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todaraba tov miyu.